Kaçını aldınız? Geliniz. Arkadan kaçını aldınız? Bundan ne yapsın? Sen kesin olacağım. Kesin. Zaten şunu cer borçlu. Parksa gerek de. Bişkek'te şimdi asıl şimdi ortada park salmaydı. Abi olsa biz de şu an basmayı soracağız. Park salmanlarına da gelecek. Park aksetmek. Biraz müşteri bu olan çekmek attıran. Çekte dondu açtı. Nasıl yaşarsın da Şey yaşadı var. Mesela Akburan'ın sözü de bu lan. Akburan bu çay. Çay. Bu da burada bölünürse. Bırak Akburan olmuş da narcağınla arar. Köprü salıp koyduk. Şirketler çıkıp da salgan içi. Ha bu yakta çay. Nasıl bakalım bunu da şuraya bakalım. Bak Van'da böyle. Kaça hektar efendim? Eksiyiz. Eksiyiz. Hatta volü var. Ha usul parka geçelim. Parka ne? Hatta sen kadar koyduk ki başka bir genç. Ya kalsam o da şehirde takan salıp gidiyoruz. Farklı şu. Narcağına karap çık. Akburan'ın boylu oturup dedi bakkalın içine alıp gidiyoruz. O ciyek kulabı. Koskoç açtık etlerini çek. Biliyor misal olmuş görüntü de bu sağ ol. Çıkalım. Artacaklar. Fundamenti görmüş var ya. Ben kanaldım diye ya açık boş direkt. Ne burada özleri kuanta kağıtçı. Tur olmana geldi hepsi. Malumat biz şu yerde daha ulantып, 53 сотка улантып, эсалы бағаны негізгі мақсаты şu үлгілік балықтар бекемдеуіні, қызықты пайдалы көрісін өштіру бойынша программа жергілікті тұрғындар жана қонақтар үшін массалық эсалы мүмкіншілігін қамсыз бар жана эсалы бағы шаһарға көрік береді жана сыртқы көрінісін жақсартады. Assalamualaikum derdağım. Мына жакшынакай парк көп калган экен. Уландысы мына уланат деп мэриялар иштеп аткан экен. Акбуранын жээги менен аягына чейин каршылабыз деп. Эл үчүн, балдар үчүн жакшы болот тапса. Рахмат. Жакшы болот. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы. Кел карчыңыздар бар. Айтыңыздар. Бар Кожоевич бу доордун, кылымдын көркүн ачкан тарыхый адамдар болгон. Манас да өз мезгилинде ошондой болгон. Разак да өз мезгилинде ошондой болгон. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын келечеги бар түрдүү региондору, анын ичинде Ош шаары да укмуштай болуп тааныгыс өзгөргөндүгүнө элдин, журттун көргөндүн да уккандын да бардыгы ыраазы. Аман болуңуз. Элдин бактысы эл үчүн жасай берели, анан тарых өзүнүн баасын берет анда. Тааныбай калдык. Садыр, сенин ушул эмгегиңди бир эле ушул эл эмес, Кыргызстан боюнча айрыкча ветерандар, мурунку союздун иштеп кеткендери, сенин уңгу жолуң, улуу жибек жолунун улантысы. Ошол ата бабаң жолгон жүрдү. Ата бабаң басып келгенде сенин урпактарың, биздин кийинки поколение ушул жолдо жүрсүн. Мына келгенден бери Жеңишбекти мен келгенде айтып, креслого отурган жок. Мына ушундайдан Кыргызстандан тап иштесе болот экен го. Тапса болот экен го. Жашаса болот экен го. Шунун башында сенин биринчи келгенде айтканың бар. 6 ай чыдагыла дедиң. 6 ай жок. 6 жыл чыдап коюппуз. Бирок эл ойгон эч нерсени билбеген нерсени жасап койдуң. Бул сенин демилген, сенин энергияң, сенин өтүп кеткендердин батасы менен, элдин журттун батасы менен ушул жалга келдиң бара. Негизи мамлекеттик кызматкерлерден болбойт, адамдын өзүнөн болот экен мына. Мына Жеңишбекти мэр кылып алып келип койгондон кийин карап тургунан дагы бир Бишкекте бир 4-5 бала бар. Мен айда ошондойдон бир 30 болсо эле жетет экен. Алып барып коесуң, ишенесиң, а бирок ишенич тактабагандар көп. Бөлүп берген акчанын жарымын жеп коюп аткандар көп. Камакта жатышат, азыр кызып атат. А бияк бөлүп бергенден ашырып жасап атат. Сен ошол президент болуп келгениңде дуа бердим эле, дагы бир дуа берип коеюн. Аллах таалам ушу жолдорду оңдоп атасың.
gelecek, baldarның geleceği. Muğundardın geleceğini düzdep atasın balam. Kança adamlar geldi, içti, jedi, ketti. Sen uşul Kırgızstan'dı alga жылдырам degenliň. Nemeni jana altın kendin demesi men uşul jolga salam dediňle saldım balam. Saga suuk gözden, jaman sözdön, urunday domattan Allah'ım özü saktasın. Perişteler joldop jursün, Allah'ım özü koldop jursün. Kança ömür verse ömürümün ayağına çeyin Allah razı bolgon jana Allah'ın razı kılgan pendeler. Amin. Halo. Jana para alуу boyunça özübüz oңорлой албай атабыз деп атат. Ооба, Men ошо тык оюма келип кетти да. Мына жакында шайлоо келип атат.